Біздің районда элегеліктен традиция бойынша театрны бек яратканнар. Халық театры деп исем алулар әлі ол 15 жыллап элеккенә булса да, әмма ләкин районда бик күп элек безнең 30, 40, 50, 60 ел элек театр уйнап килгәннәр, театрны яратканнар. Если мы хотим кого-то встретить с честью и почетом, встретить щедро, от души, с уважением большим, то гостей таких встречаем вкусным, пышным караваем. Жылы апрель айында біз Кәбир Акбашевның «Сөюләрің шын булса» деген әсәре белән алдык халық театры исемен. Күп еллардан берле булай не булып драм коллектив булып ертегенде гел зур-зур әсәрләр уйнадык. Шаткылар, Тажи Гыйззәтнең, Кәрим Тинчуринның әсәрләрен кызурлау, үзебезнең Нәҗип Асанбаевның Өзелгән өмөтен, Зәңгәршәл, халык яратырдай, халыкка фәһем алырдай әсәрләр куярга тырышабыз инде. Манса минем иптәшем була инде. Карим Валиев сәхнәне менә оформить итә инде ул. Киңәшләшеп, нитеп тә китәбез, тегеләйрәк кирәк, булайрак кирәк дип дөнья булгач андый хәлләр була инде. Шулай корабыз. Дөньялар авырайды хәзер. Бик матур итеп нитәлек, менә чүпрәкләр кисеп, менә шулай сәхнәне ошатырга тырышабыз инде. Нигә? Чынбарлыкка ошатырга тырышабыз инде булай. Тырышырга кирәк. Ярдәм итеп җибәрүче булса, менә әйбәт булыр. Сәфәр галавыдан күкәйләр калмаган микән, театрга барырга кирәк бит, ә? Кайда яшәләр икән шул йомыркаларын? Бәтәш, үзләре килеп ата. Оя кашып. Менә Аллаһ бирсә, никахта укытып җибәрсә. Ана урынына калган кеше була бит инде. Әйе, әнкәй дип әйтмәсәң дә, Җамалык димәссең инде.
Yara. Mini Jamalappa diyersin. Korup bari yoklarga. Tek mine etken yerse biter. Aman kişinin bu talaşını etemeli mine. Sefer gani maşina olgaç kınattı Jamal bilen mahira kıtırlalarını biter. Etem maşinanı alıp bitkeçteki kişi kerete yanında oturup kalmaya yadı Korkan. Şulayın oğlum, hemen de maşinanı bildirey. Hayır, ziyan yok. İyi demeder. Mini Jamal'ın maşina turunda yapayım bitti sıkıntıysa. Şolay mı? Hayır. Tamam ne? Bu şeyler yurtunda maşina tursa. Min de şulay uylagan bu derece. Anın ziyanı yok. Allah. Mene ne biteli? Hocalarını aytan biteli, hocaları. Paralat ki yellamin etem. Kilip almışa. Ekli turabız mı lan maşinanın bize getirip geldi. Kilin burası kişilerge he? Nikahlar okutkaş. İşler ikinçilik bulabetinden ondan üzeri karar altağın ha? Yok indi oğlum, yok. Alay kilişmez. Yarar oğlum, yazgan iş bulsa, bulur yazmasa tağın, biz senin bilen yalğız yaşap irengenmiz indi. Balalarımız da ne yarattılar indi mına şay sahne biydiler de jırladılar da şunda birisi Kozan'ın Kültür Institutun bitirdi akademiyasının da bitirdi şul kızımı yazgan indi bu eserini Lira Valiyeva. O kayda işley? Ol Şallı'da işley. Şallı'da tiyatr dersler biri. Mana şulay Kortayğınsı sahnani yaratqaş işlep yaşap yatabız indi. Mana bizning Ruslanımız toğbaş indi bizning ol toğbaş dik yaratabız indi ana belekiyden her bir merapriyatiyada qatnaşa indi. Nerse olsa da mektepte de, unda da, min de mektepte şunda birgeleşip Ruslan tırışım. Tırış. Okata mende minan özüm minan. Yani klas yetekçisi anan. Jırga dasta, biyuge dasta, şiirler de özü icad ede. Demek maşina bularını bulup çıkmalı. Bu haberni söylerge gerek var. İşlepesim kaldırdı bir de, işlepesim satıp da tiyatroga kirdim yarala. Barıp söylemeyeyim bana, Mahir kadar söyleyeyim. Jamal apa, bütün söz söyleyeyim. Mahir apa, Jamal apa. Özümden deyim birinci desem, mektep ikinci, hem tiyatr üçüncü bulup sanalar. Çünkü men gelmende bilik şoktan sınava etmişliği boyunca benim de qatnaşam. Şöyle üç kuşum bulara qatnaşam. Şimdi bulduralgan çağında bulduram, bulmagan çağda yok deb aytam endi. Bulay yangi yıllarda gelip qatnaşıp kelem endi. Bir yoqdan qarasang, teatr oңай energiya to'plangan uy deb aytsam bo'laydi. Kishi kelib bunda o'z qayg'usi bilan, nendey qayg'u bilan kelsa-da o'zining porsiya energiyasini olib ketadi. Ham ikkinchi kiloga qatnam ol bek qayg'uga berishmaylar endi. Qayg'u bilan botib kelsa kishi yilmayib ketadi. Bek yilmaymasa-da ko'nglida rahat bo'laydi. Tosh qilib bergan kat bo'laydi. Men o'zim bilik shoqdan televizordan qarab qajaplanan, nechuk o'yinlar ekan artistlar, nechuk shulay Küleler, sikereler, nechuk kelishtirlar ekan deb son o'zimda ishlab qaragan bo'ldim da shulay. Hali Baltash bilasiz bo'yicha Baltash 75 yosh yubiley netdi shunda. Rayon konkursi bo'lgan edi shunda birinchi. Shunda menga Noylabek keldi-da, kishni, davay shig'ir yozadi deydi. Rayonga beramiz deydi, konkurs bo'yicha shig'ir, sashiniya. Men oldimda shig'ir niktir menga tunna tuva netam turib yozam erinmishing. İlhamım kilatilmedi. Shundan kira ertan quvonib bordim da Noylabiga berdim. Noylabay tuzatishtirdi-da, qo'y bir o'rinlaridan itib bergan endi nega rayonga ham nechikdir birinchi o'rinlar alakam. Tünne tuğangalar indi. İlham niye kelgendir indi kişiге. Yara, hizmet xizmetini şu bilan aldı tuğan. Adır kız narsa etsen indi. Мен ең бірінші Зәңгәршәл спектаклінде ойнадым, шунан ұшап қалғандыр деп ойлаймын енді. Мекеге бардық. Иракка барғаш бүтіней де ұшап кете бет енді. Ұят жерлер. Бұлай білекеден қатнашып, білекеден ойнап, жырлап йөрибез енді. Бұл түбекте менің сыныпта асылыш болды деп айтам, Балташ районында Нүрка ауылы. Нүрка ауылының клубы. Онда халық театр бар екен. Мен келгәстә ойлап аптырап кеттім, мұнда нәмә күретірдер екен деп. Юмсу ona емірік кіні, ремонт бара, сәхна асылып кетті, прожектордар жоқ, бір немеле жоқ. Утта жоқ, қараңғылау башланып кетті ойнанылар. Мәйтан бұлар не ішілердер екен. Қарап ұлтырады, бір бақны шаршай ауылда, утты өстен электр лампылары янып кетті, енді бұлар ойнап кеттілер. Тегілер ойнаған айын білді, елі бетелер бейді.
Şuran spektakl bitti. Kul savıdar men, alkışlar menen. Әбіл күпме нейдер театр, халық театрдарын көрәбілдінде бөтәһенә ихтибар бар. Күбеһенә тип әйтәйек. Бұл бәләкәй генә клубта шундай авыл театрының миңа ул нык тәэсир итте. Безнең ике театр бар бит инде, халык театры. Менә шунда якынча гына исәпләгәндә 50-60 кеше йөрергә мөмкин инде ул театрда. Әмма ләкин күпме тамашачы килә, тулы залларыбыз була. Менә шунда потенциал безнең сәхнәгә менә торган, уйный торган кешеләребез шунда утыралар. Алар вакыты килеп җитү белән, менә шундай форсат туу белән алар сәхнәгә менә. Бу безнең театрда да, коллективта да күренеп тора инде. Әле менә күптән түгел генә бер буын уйный иде. Алар бер төрле олыгаеп уже сәхнәдән төшеп баралар. Килә, яшьләр килә. Сугыш елларында туып булдык хәзер. Иркән кешеләр иңнәренә салып тормыш юлын сынау үтте безнең ичеләр. Шалгы буйгына булсак та без пишен чаптык болын кырларда, яңгыратып йырлар йырлыйдык, атлар егеп кайтар юлларда. Бер кашык он көндә ала идек, үти атсак шабунармысың. Кисен кайткач әнкәй пешерәйде, анны сибеп үлән шурпасын. Шул шурпаны ашап ял итмичә, китәйдек атлар сакларга. Төне буе учак ягайдык, тимәсен дип бүре атларга. Шулай үтте безнең сабый чаклар. Шаулап үтте яшьлек елдары. Ширәм җирләр ачып, иген иттек. Булсын дип, икмәк илгәре. Булсын дидек, төнне көнгә ялгап, игеннәрне урып җиганда, күңелләргә шатлык тулайды. Бураларга икмәк салганда. Хәзер килде. Үзгәрешләр чоры. Үзгәртәләр безнең язмышны. Караны ак, акны кара дип төзәтәләр туган язмышны. Өметебез генә туры калды. Өмет яшәтә адәм баласын. Бу дөньяга кеше килгән икән. Киләчәккә Oyuk karasın. Benim ömrüm sahnede öttü. 8 yaştan başlap men sahnede üstüm desem de yanlış bulmaz. Bir vakitte işledim, okuttum. Okutuğum bilen bir retten sahneni taşlamadım. Çünkü sahne benim ruhi azlığım buldu. 8 yaşta vaktimde birinci başlap karlı başlarım çıkıp yırladım. Bu vakitte olimpiyadalar bulatırgan. Şunda birinci orun alıp merge zor bülek birdiler. Şol bekni hatırımda pek motor satin gülmek. O bizning için zor şatlığı. Çünkü o vakitte bizning kindir zamanı bitindi. Şundan başlap men sahnede her vakitte. 5. klasta okuganda 12 yaşlar bulgandır indi. Birinci başlap Ugey Kız piyasasında Ugey Kız rolünü oynadım. Şundan gitti, Bayazıt Bikbay'ın Karlugaşı da Karlugaş rolü, Tangşılpan'da Tangşılpan rolü, Asıl Yarta Lele, Ak Kalfak'ta Hamdiye, Galiyabanu'da Galiyabanu. Gümmen oynanmagan piyasalarımız kalgandır. Kulk brigadalarda yaz, köz, jey, köz, her vakit kulk brigadalarda yürüdürüyük. Her vakitte tüp roller minerde buldu. Şuşu Raycenter'da okudum. 10 klasını bitirdim. Ondan sonra Birski'nin
оқытушылар әзірлей тұрған институтын тамамладым, заочно. Шуннан соң Қазанға заочно барып оқыдым. Онда педагог институтын тамамладым. Татар тілі бойынша оқыттым 44 жыл. Эші стажым 54 жыл. Шунын 44 жылын оқыттым. 10 жылын балалар ижад үзәгендә бию түгәрәген алып бардым. Шулай итеп минем 54 жыл эші стажым. Сәхнә минем һәр вакыт минем күңелемә рух бирүче, кайгылы вакытларымда кайгымны югалтучы, шатлыклы вакытларымда сөенечемне арттыра торган булды. Шуңа күрә мин һәр вакыт сәхнәгә рухланып, дәртләнеп килдем. Менә әле бүген дә мин сәхнәгә биюләр әзерләп ятам. Кешемнән килгән кадәр. Üçüncüsü günə. Ғымын өткенде халықны жеу бек жеңелден дә түгел. Түрлі жерлерде эшләгән абыйлар, апаларны чакырабыз. Аларны эшләреннән бүлеп, шулай үзебезгә чакырып эшлибез инде. Салават, ғафу ет. Сен мені тот, нақ тот, ышқындырма. Аңла, біздің яқта екінші халық, бұрынғы, түплі, өз кішісіне гына жыналар. Дуамалына аяғын тескіседі. Аңладым. Мен дуамал, әсен өзгеше, сайрайны. Шамар бар мекасың, Салават? Әнеден қорқасың, әлде бір сәбеп бар ма? Салават, біздің қорқа тұрған тұмылар көптен тұзған бекенде.
Ebi botşığa karşı küsek küterdik. Bu spektakldan meğerge turmuş nişigirek bolgan iken nindi sevgiler, nindi muhabbet bularga tegiş ikenin anlap kaldım. Күрсәң иде ул батырны, Мөхсин абый мәйтә. Салават, ул әдәм башы ашытыган дию кебек нәрсә ди. Синең абыйларың үзләре бөтен әдәмнең җирен сатып кан елата. Син неме? Әткәң Салават яклы булгач та, Салават яклы шул. Әтием дә дин исламда. Мин юк. Без Екатерина Великая яклы. Min tanıdım. Fatima. Din İslam. Vezir. Kur'an'ın işi bisip gitkenler. Din İslam? Kütük bulduk o seni. 10 gün tog başına düşmedik. Şınap mı ne? Bugün de koytmasan, kul silteriydik. Yok, dağın 10 gün, 10 yıl boyu küteriydik. Tövbe deyin, ol hattım kütürge Xuday kuşmasın. Bugün bigirek tane kızılıp kütken edik şol. Beriş kütken kebek. Ona şuna koyttın da indi sen din İslam. Ey din İslam. Ey mulla kayıbız. Yara söyleşegiz. Emin korolap duran. Бик окшады миңа бу эш. Чөнки мин тормышта мин мындай түгел. Мин шундый создала себе образ. Тормышта мин более ничегрәк, шуянрак инде. А мында мына совсем икенче төрле минем өчен булды. Тыңлалы. Бездә бит халык бик курыккан. Бек икеләнә. Батыршадан соң аты кыстылар. Шуның өчен аларны кузгату өчен куры сүз генә аз. Син безгә якын, туган булырга тиешсең. Кан туганлык кирәк. Кан туганлык? Туганлашырга димен. Безнең як кызына өйләнсәң, син безгә үз кеше, кияү буласың. Шул чагында инде сиңа ышаналар. Кияү дип таяналар. Сине генә каратырлык шибәр кызлар. Күбәл ул бездә. Нәрсә сөйләсең Кулайга? Барган бер җирдә кәләш ала башласа. Күз алдыңа китеп. Әнә миңа башка җирдә кәләш алмасам да шунлар. Әнә бит сезнең якта да мине күпме кеше көтеп торган. Юк Кулайга. Эш юкта эш чыгарып йөрмә. Аңлатылмады. Мин берне, син икенчене сөйләсең. Шул бит туганлык булмау аркасында халыкны җыю бигрәк авыр. Кышка карай, кем кызгалсын инде? Патша сүзен аңламаганнарга чарасын табыгыз. Польша пахытын сөйләгез. Әле безнең хәлләр 1000 мәртәбә хәтәр. Аңлыйм. Хәтәрнең ар ягына чыкканбыз. Әгәр безнең як кызын өйләнсәң, халык ыңгайлар, ихласырак булыр иде. Тискәррәк рольләр уйнап бирәләр инде миңа. Комедиясынан җиңелрәк булыр иде соңларга да. Монсында да шул Кулай ролен уйнайсыз дип Салават әйткәч, ризалаштым мин. Үзем башка авылдан килеп йөрим, шулай да йөрергә тырышам инде. Рольдән канәгатьме? Үҙегеҙҙең эшегеҙҙән? Юк, канәгать түгел. Канәгать түгел. Вәзир, каршылашма. Никах белән алам сине. Никах белән. Риза булды Вәзир. Дин исламның үчен аласы. Уш? Анда уш безгә кирәкме?
Құтыртма, қызымны бір қойды да жібермем. Зинхар үшін бермегіз мені бір кім еді? Не хал етесің енді? Не хал етесің? Заманы күні шындай. Қызым, Гүлбәзірім. Риза бол. Қызым, барырсың. Салауат, яқшы кіші дейді әтейін. Мен бит сені нашар кішіге бермейін, болақайын. Хайырлыға болсын. Қорықма, оның ана тіге яушылары ғына нашар бәндәләр. Құлай, мүксін яуыз йыртқыз. Ох, йыртқышлар, кетігіз менің йыртымнан шығып. Кетігіз йыртымнан. Әнкей ролін өтеу, мен өзім дә тұрмышта да әнкей кішімін. Менің тоже қызым бар. Ойлап та қоям. Қызым бар бит шынлап күйеуге бересі бар. Нинди кіші туры келер екен. Міне Гүлбәзір қызымны яқшы кішіге күйеуге бересі келген кебек. Тұрмышта да өзімнің қызымма да яқшы кішілер туры келсін инде илағым деп өзім ішімнен ойлап сәхнеде йөрим. Сыйлан, Гүлбәзір. Сиңе деп жидім. Шитлеу көп бойы. Рахмет. Урманда рахаттыр инде хәзер. Алтын яфраклар. Нинди урман сөйлесің, Гүлбәзір? Нусың теге, бір урманнарын әйтем. Шуннан шығансыңдыр бит. Біздікілер де шында барған еді. Әйелі, Салауатта шитлеуге алып қайттым әлі? Yok, көпір түзігінлерін құраған болған. Бек барып талып қайтты. Ертеңге хатлын бригадирлары білен сөйлештім. Нәрсе тұрында? Шо соңғыш, енді карательно. Тұқпай, сеңа нәрсеге ол? Былай ғына. Салауатқа да жеңіл түрлінді. Мен сене жүрдейін. Юққа ғына сенені бердек ала. Өзім ғына үйренсем, біз Беттеністан білен бірге ердік. Шындық оласы да, қошасы болған сені. Денислам Салауатны яратайды. Қошмасыйды. Бош қабы, бүтінлі яратмайды. Yok. Ол бит дауыл қышына үйрәлінді. Ненде дауыл қышы? Ямғыр, сен бір нәрсе де аңламайсың. Біз бит қазір бары бізде дауыл қышы. Сен де, мен де. Кімдір ұшы, кімдір шуыша. Нәрсе, сен де ақылдан жаза башладың әлі? Денислам көр. Шу, әкелелі. Салаватқа зор өте рахмет айтасыз келе, что шақырған үшін өнерға. У него отрицательный рольдерін у него всегда қызығырақ, чем положительный рольдерін өнерға қарағанда. В жизни алай, отрицательный кіші деп өзіме кесетмеймін, конечно. Салават айттинде, в жизни қарап айттым, конечно. Может, ол мен отрицательный деп көреді в жизни. Денислам білен Гүлбәзірдің арасына кіріп тұрған қыз итіп қисеттейінді мені кішілер. Олай бұларға тырышмаған емдасың. Шылай деп аңнадылар енді. Менге ер образды башқарға тұры келді. Жеңілден болмады енді ол. Мақсүйін енді. Екатерина Венекаяға тоғыры бұлайға еткенде шындай қансыз кіші. Башта шекерек башқарымын деп икеленген дейді менде, башқарып шығалырым екен деп. Башқарып шықтым деп ойлайым енді. Бұлай ғыммен еткенде менге ол театр ижатыма илхам үстейінде энергия бере менге. Мен айтам, өзімде илхам, ижат кішісі ішке илхам үстей. Салауатына жібермеймін, жанын алам. Мысқылларым бұне. Салауатның стиркасы, Гүлбәзір, Салауат қая кетті? Мен бір нәрсе де білмейім. Фатима өлді, сен бір нәрсе де білмейсің емес. Айтмайсың екен. Тіліңді кетсең! Қайда кетті Салауат?